byonna bijja n'ebifuna olukusa bw'abanyakatagara at all level. Okushaba oku okubira ofisi ya RDC mu district ya Kagadi kwebembirwe Monsignor Peter Kaberenje Olvika wa St Mary's Kagadi Vekeliet kandi omujenyi mukuru abira ali omujwekero wa president mu district ya Kagadi Caroline Nashemeza. Ndukunza kuimukiza ihanga lyaitu, ndukuimukiza president waitu Yoweri Kaguta Museveni, ndukuimukiza nabo bona abesimbireho bitebe ebitali bimu, Mukama Taata zindike moyo wawe abamulikire kandi abahereze engonzi babe nokugonzangana babe bamu nuko omuburu bunu hatabaho kyoneke kubatalibaniza. Mukama amani gomubi aga accidents obukatulumbiye buli kiro abantu bawo Mukama emisayine sensika muhana Mukama tuyizide nganja yange tuyizide abantu bawe mituma nesinda abo kuba abantu baitu Mukama bakenzere bayingira bebitirisa bayingiye cyawe kikize bona mbali bakali kikize abanya kuri omuka kikize abanya kuri mahwaro abanindwale za kusoboka kutambirwa abasawo gabiti bicyasoboka abamba baheri faro ezo genda Kampala abandi genda India eto magezi kahabu esente tiziroho. Monsignor Peter Kaberenje hazizire ngo bwebembezi bw'onane burugara ruhanga kandi umuntu wena ariko basingire natekwa kwikiriza kandi akagaruka ruhanga kamuhumuriza. Tabo kigamba politics zinu zirungi baitu obundi zireta stress, pressure na depression. Baitu ebyona bimarwaho omuntu akwesigoha abokuwa kabu obundi kaba friendly obundi kaba ki friend. Omukushaba okuhona Pastor Magezi Ibrahim chairman w'akakiiko ka Interreligious Council mu district ya Kagadi agize ngo barebera abantu batandika kwangana hamwe no kurwana mu district ya Kagadi abo bururu basharamu kutaho kushaba ni kwihanga lyona base kutunga okusasura kwa Yesu kandi habeho businji. Turoze nikika ngaita abanyadini okwija hamu okusabira campaign zigena maiso zibeho mu businge abantu batarwaine batayitangaine batatemangaine kana akaruru obukarahika bakatere mbusinge kana baraba basingirwe bayikirize ruza sezazi rugiremo twakirura ngo mari kisemerire okutekaho okusaba okubusinge nitusero obusingo mu campaigns zigenda maiso omukutero obururu kandi hamu n'obururu buraba buhoire ntwetago obusingo bubawo abahenkurakurane yamakane byaro no muihanga lyona area Uganda. RDC Caroline Nashemeza hazizire ngo businge ni kikuru kandi iyo nshonga hawenchi yokushaboku kutebekanisiwe. Is peace kandi ningira nkona hungenze ninshomesa obusinge nukuru munonga because without peace and security there is no state. N'umutima wito ubusinge bw'abana mu Kagadi na ubuseri hangali to district yaito kubona ubusinge umukara tubyamo kurango ihanga ya Bumkaro rine ubusinge district yaito na magombora n'ebyaro uko tsobe kubimbira abantu abari bomezi mukana kitimisa kimugarukire. Ebyo naribijeho hari kubura isande zitakwikitana abanya-Uganda bakatera akaruru kabona kandi ubwo hati abantu batari bamwe na bamwe nibashaba ko habaho obusinje. Amakuru agasha kwa Onesmus turi habwe muri Kagadi.